بو سیمین جار جواتا پارێزگا دهوکیل دور بابت پیرو جواتن با جروانیا کم بو. لی پیرو نافبرین هاتا پسند کرن. جواتا پارێزگه تبینیل سروان کسان هنه ین کو بو پوستن سروک و جگر و اندامن جواتن با جروانیا هاتینه بربجار کرن. و داخاش کارگیریا پارێزگه هد که ناوین درست گل تمن و باورنامن وان بهنه دیار کرن. ابرو تجی دیاره کمبونا مب مبستا هنده بو کو اب پیرو بیتا پسند کرن بو بیگینانا اوان مجال سابز دیسا دیاره هنده تبینی هبوین السر اوان کسانت کو یت پیش نیار کری بو اندامتی و سروف و جیگریا اوان جواتا هنده تبینی تدا هبوینه ناچار اوان تبینی ها بگهین اداره خوجهی ها پارێزگه ها دو که بانده بینه چاره سر کرن ناوید درست بشهاده و جی و صفت تو و بوم درستی بینه کرن بانده کو دم دنگدان سرته تا کرن او همی پیزانی دقیق و هفدم جواتا پارێزگا دهوکی گنگشل سر گوهرینا لیجنین همیشهی ان جواتا کر. لی دنگ سر نها تدان و هاتنا پاشه خستن. فراکسیون ناو جواتا پارێزگه جیبوچونن خلدوروان گوهرینا دیارد کن. چون ماوەیەکی که دریج قرآن کاری نکره و هندک سروکی لجنکان بدن نبید اما تایبەتە بە ئەنجومەنی پارێزگاوە یان وەکو حکوومەتی خۆجیی نییە ئەوەش دیار بوو یعنی برادران یعنی لەسەر ئاستی فراکسیۆنەکان کۆک بین لەسەرەوەی هەندێک مەسەن لە لژنێک بوو دەچێتە لژنێکی ترەوە یان مەسەن وەکو سەرۆک لژنە بێت و ئەندامی لژنەوەی دەبێتە سەرۆکی لژنە جێگرەکان یعنی بڕیاردە لژنەکان ئەمە گۆڕانکاری کرا بەڵام پێیان باش بوو هەندێک کەسی یانیش ملاحەزاتیان لەسەرە بۆ بووی دوا خراپ بۆ کۆبوونەیەکی تر بۆی دەنگ لەسەر بدێ دیاره هندر لجنه احتمالات کارانه بونن تبینی وکو دست سرکاتی سرندک تبینی هبون آن هندک اندام رغبت هبو مثلا لجنه کی بشه چی قناعت اما بابت لجنه یا گرینگ کتب حذا خوب شد لجنه کده وقتی حذا تا احتمال فتره گل لجنه کی ببینید تو بین نشر رو خوب ببینید طبیعیه که پشتینگ خوب گوهری بو لجنه کده گوران کاری دینه کرد سر برنامه کو چند اندام هنت انجمن پارێزگه دا سروی برنامه تا دابش کردن هر فراکسیونه کی کا چند لجنه برکه ما سروکاتی پشتی انگیزی هر اندامی که انجمنی موافقه دو حتی سه لجنه دابت وکو اندام. دمکی دا که هولاتین پارێزگا دهوکش ادای جواتا پارێزگه رازینینن همان دمج دا تبینیل سرهندک لجنه هنه اجبر کوکو پیتیوی رو لیخو ندیتیه لو ما جواتا پارێزگا دهوکی نیازا چند گوری نکات لجنین همیشه دا هیا و تخوازید همو لجنش بو دیفچونا کار حکومت خودجهی و آست دابین کرنا خدمتگزاریا کارا ببن. آمد بریفکانی، کنال آسمانی پیام، دهوک.